Na ni usiaisia nisielilika saa mwonza katambanga na uu ni vilingi wa mauvo ndini wa TV ya Mutongo TV ngwatanio ya mukamba ndi uthocha tubikie na ukwatania imwe ngina mumbinio wa vilingi wa mauvo wa saa mwonza. Masito makwa nitawa Veronica Siombua nina uthocha. Yu atandithia masoko wa tala kangundo ni maumia witano kwa serikali ivikie na kumathinikia na kumaete kiwu kitheu itina wakila manatumia kuthela mivelekini UNNDA melasimika kuthoa kiwu kwa athosia valame kwa sia kiwu kiu kithitwe na munyu mwingi na tikisio kwa kutumia yumeenda serikali ya masaku imathinikie Boniface Mutisia ena livoti isu kwa wingi. Atandithia na ekali masoko wa tala ni maendelea na kwikumbelwa ni thina munene wa unyevu wa kiwu cha kutumia itina wa kufika valama kwa taa kiwu cha kutumia kila kikuoneka ni miveleki itekindu na yoneka yeminyau kwa ivinda yesa. Nikuli andu mako masko ni chao kitumete kiwu matila mala tuziwu athoko mimakomete nondoa kulea kuibwa kutu yesia kwa metuke mutu kulilenga wa kiwu tala yina thina wa kiwu kila kingi wazisia choki kitumia kiwu uchoki kina thina ona andu matala mayuli kachoni. Atandithi ameasekana unyivu wa kiunu ende na kwananga biasala siona nundu wa vata kwikala vandu vatheu. Eto ina thina mwingi muno ba wasio esia bingiwe kewe cha bingie ba ona mboka cia andu eci ulika kewo na yethe ona alame otaisi endo customer eci okea ndiye se newa imbesa ti athoko mitia ibe na kewe cha tililwe netwenda manothe na weba na twayo thamba moko oingi measia nundu vaiki wuki vakuve na chokela matumia yuni cha vingiwe na methi vasa nundu wa kwata wa kwitethia nithoko mea soko atala na twina thina mwingi muno wa kiwu ni twenda unywa kiwu ni twenda thamba moko na ni twenda ichoni na kuikiwu cha wiyosu thibidi tukaiko itina wa matuka tukaiomea kuo na kuitethesia kuo na ni thina mwingi muno nundu andu imeambia kwatwa no wau ni twi watu thambe isa kuyila yengi moko kiu cha uthamba kuiki kuo kawasko si mandhono kutuvingo ya kiwu ni kana utheu oneketala wivo vata wa kuthamba moko kwisuviana na mawuta corona atandithia ameasia kana me mwisoni wa ukwatwa ni mowou na yu memekulia serikali ya kaunti ya Masaku vamwe na ikundi ya kimwasiko yiwe kiwecho na kumavingu ya kiwu ende kiwu ni ketie thina mitungi na ndete kumeso ba ya isondika kiwu tutinda wia wa thina ni kiwu ona ibinda corona twira tuthambe moko tuithamba ni thina muthe icho ni cha bingie kana byo mundu akwatitwo ni kwitwa ailite kwikata kwenda twina thina munene muno twakulia kwanda ya kawasi kwa mekula mai mewe kiyo kitu na maitweke ya kiuna mayo kama bingwe ona kublokita kila kipando nikiko kithe. Giripoti ya vilingi wa mavo kuma tala nitawa Boni Mutisia. Tanzia ya kuola wingi wa ngali musini munene wa Ilovi serikali ya Kenya ni service ya kiwanza kingi kiitwa Green Park Terminal muthanani wambe nikinaetie mulianilo o kati wa NNT na matatu na ilivoti nitumikwata kwa wingi kuma valave Benjamin mwaka kuma musini wa Ilovi. Yu ekali makisio cha changamwe kila ki Mombasa dimethe wa matena muguo itina wa kunewa kimanithia cha kumandhini wa nyumba ila methitwe maikala ni muvea wa nyumba isu Kenya National Housing Corporation na indi nimefikia na kuwa kuma kwao ni kuvikia na kusovya mwana wa kwaka nyumba ingi cia kisasa yakaitu kwate ili vote.
Kwa majina naitwa Bana Dogutu, mimi ni MCA wa Changamwe. Leo tumeamka asubuhi na tukapata watu wa National Housing wakiwa wanajipanga na wauni karibu 200 kuja kuvunja na kuondoa watu wetu kwa manyumba. Kisha na sababu ni kwamba kuna shida ambayo iko kotini na hiyo mata haijasikizwa. So tunangoja isikizwe kotini alafu iishe. Lakini tunagadhabishwa na tabia yao ya kuja kila mara ya kutumia mlango wa nyuma kuja kuondoa watu kwa nyumba. Tunataka ieleweke wazi ya kwamba wakati huu watu wana shida mingi na kuna hii mambo ya corona na uchumi kwa jumla ni mbaya. Na hizi ni nyumba ambazo ni za serikali ambayo watu wanatakikana wapelekwe polepole. Sisi tumechoka na kama ni kutolewa ama kama ni kuvunja milango, watu waambie sisi wenyewe tujitoe kwa upole bila kusukumana. Manake mahali imefika hata na sisi Bernard Keinda ni kalite National Housing vandu va kwambia mwaka wa 1985 kuka ubikasuo na thina wa kwa katika National Housing ni umbandikiwa maneno matevo ngwewa inimbandikiwe rendi na yoti na thio ofisini kwithia tiela kwao andwa ni mambililizie kwenda utuvamia uta umundi tuina kwa manondo matinda me utuvamia me tuete mikola kuma kuyambo kole mokite utuvamia yutu iko maona na tuimake na ikana tuimaba kwa uni kula cia serikali ketha wisethia nimetha mate utu na macia kuiba itu iba no ikwithe binda itu ya kuiba nondo wa corona lakini watu watambeza no tukwita wa mbele sio inde yutu tuina kwa manondo wa mume wote maisha kwa ndo gitutonya umane serikali tukulia tutethesie mabea Naini musiaisia nitete wekeo nundu wa uvituoka ni usu wethi wa wasya. Naindi tuithi ngaliko ya kitui muingi aka ama ikundi kivathukanyo kuma muingi ya yulusi ikuru ti umundi ni matetheka na nguku na masine cia kwalicha tusui kuma muveani wa National Drought Management Authority kutethesia akasu kwiyukilia oingi ni matetheka na sola cia kutethesia masini isu walichani wasyo. Lina Musangi nutumbanisye ili voti. Ibeti kuma ikundini siki vathukani wodini ya sikuro mwingia yolo kauntini ya kitwini se atetheka na nguku sia kroila kana ila sitawa improved kienyeji kwa kisongo kuma mubeani wa munyao kana National Drought Management Authority NDMA. Oto ese soyi Francis Koma ulani wa ungamie mubea u kauntini ya kitwini wa sakana ikundi ii niso siandekethisi ese soyi ya kwe ya nguku. Katika muradi uno wa nguku kielelo kinaini kana withe nitwa kwa nenge aimi maitu nguku itonyo materia ni kana withe ni matetheka makwate nguku citonyo kuma thawa munenange na pia sithwe ni nguku citonyo materia. Komani wa sakana ni mama toa ye nguku tumashine twa kwalicha mathae na sola ni kana ese soyi kabikie kutethia aimi a. Katika Sikuru ward na county villages nyanya na kila county village tunamenengie incubator twamenenge battery ya 200Ah twamenenge control panel na also tunamenenge solar panel sina 320 watts kelelo ni kana withe ni makali kithacha mathayano kwizila machine ni kwa ndeju kethea kila andu meka katika kila county village itina wa binda guwe tuketha twina nzamba mbingi nguku mbingi ila cha kroila ni nguku itaitha li mwenge muno na ni nene baneta oingine wa sakana aimi a ni masomethia kwa ya nguku ii kindu kimwe katika hii 8 county villages tumanengete nguku maana thantha tuna 50 ila sina kimwe imwe enethea zilingi maana 3 ndu tunasiwa sina mwiyumwe na kingi hii mindo the solar panels the incubators set yetu nayo ina milioni imwe
na 300 na ngili 350 kwa ugiko tumanengete na nitukwende nitukwitha na training yo ni kana withe ni twamabundisho londu mailite kwenda kutumia mashini no na kutumia nde ila sahoyu ni kana withe ni mabyo thwi. Josephine Ndinda urona bikie kutethekana kumana na iseso hiyo tunga mubeani wa sekana ni makwitethia muno taibeti kwisila ngukuni ii utwete nguku musini u kana ngurubu ne yaitu na tuimashua kana itu makwata kuoko nituwithia nguku tukwateliwa musie tusomethie ciana citu tuake community na twitethia muno taibeti mboya yitu nituwithia nguku icingibe withio na itu tonya gutwa nthi cianza tukathocia tukakwata mbesa tukatwika milione yu ni yulua aimi a masethie uthui kumana na nguku imanengo suo kuma mulangoni wodini ya Sikuru mwingia yulu kauntini ya Kitui nguripoti ya Mutongo TV ni Lina Musangi. Minista muveani wa usesei wa nthini Dr. Fred Matiang'i ni wakathi ya mitalatala ila yithitwe ikitwe ungamini wa muvea wa mayela wa Kenya Prison Services kana KPS. Matiang'i ainenea magereza austathini cha kuthocha musi timu wa muvila wa aka wa volleyball itina wa timu usu kwikanesa mathauni manthi sionthe ma champions ala mana twaiwe Slesia nthini wa Poland. We probably don't talk a lot about it, and soon enough people will discover, is that potential of the prison service is huge. And when it's managed well and coordinated well, we do a lot. The team that we have that is leading this State Department and the Commissioner General and his team, I am very happy about the work that has happened. Our Principal Secretary, Madam Zainabu Hussein, our Commissioner General, and his very able team here of directors and leaders have brought about a very strong revitalization of the prison service, and the programs we have had have yielded, results that we can see. Because, sometimes, truth be told, in our enterprise fund and enterprise business, these days we talk about money that people never used to talk about in this service in the past. Now we are doing well, and we thank God for the bounty that we have. We have harvested a lot of food from our farms. We are able to look after our inmates very well, and you can see that with a very strong measure of honesty and commitment, we can achieve a lot. And this is the trajectory I would like us to stay as we go forward. But as we do more and as we prosper, we also look at our officers, because it's because of you and the hard work that you put into the service that we succeed. And that's why I want to say this to the country, because I know sometimes I've been receiving letters, people writing out there in social media about how they have not been paid. We have paid out of the door 50% of all the owing funds from the prison service. Our pending bill was 6 billion shillings. We have paid out the door 50%. Now, we have completed recently, by yesterday, the PS informed me, an additional 25% which has now gone into the IFMI system, which means by end of this month, we will have paid 75% of all our pending bills. The remaining 25 we will pay before the end of this financial year. Number one, Commissioner General, and we have agreed, Wanini, we will now start next year to build the sports complex, including an indoor facility at Ruiru, where we started. And actually, after we are done with this ceremony, I would like us to have a brief consultation so that we agree when we are going to break ground. Because I believe in saying things that happen. We have learned, so we don't have a problem. Let's begin with the first aspects of that complex so that we can give these men and women the indoor facility that they actually are looking for.
Tuan. Na ni musiaisia livoti isu ya mina na uvita niwe kutu tonethia kukwata utandithia na indi teamba ukunda kaluva nini tisiokethia ni tukwendea na vilingi wa mauvombe ange tuvikie na kusomethia na kumanithia maondola vikie na ukitika na indi ni kwendea usiaisia musio kitu kwate utandithia ni tusiokethetio mituke. Nenda kuthisa ani thirire ni ningo sala ni meeting leo usu ningo kwa noka Karate kutia leo nene kuminea kwanza uyu netilanga nzima ninyosu mbikene samoka nini ndi ningo kwa noka we sawa ninyosu nyaka leje ngimene ya mutu wiba ita wa ra premium ra muthei sangu lunga mutu wa kambuni ngi bandika awone nenda ra premium au wi there kaleje njao indi watu mine angima ona ngimene ya mutu ali na mwe ya teji mulolo wingi ma nusu nenda kunenge mbezo zoke kwa mutu wangu ukautu wingi ma ona meeting na ngwenda akoni niona meeting mutu wa raha premium ula niwo wita wa kavagara niwo mwanya view muyo utuwava sangu utuwava vitamini sionekava ona vinya we mutuni uyu vikandukana ila yeva kuve naku wiitisie mutu wa raha premium nundu matukwa niwo wotialia mutu wa raha premium utanu wa musie. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Ingi masi ya ukamba kuyua na veye kindu cha vata kiuma mundani. Ninde yuki saize cha kucha Mutongo TV ni tudhaie yatu na tualika ilembetani ya ukamba kuthiana uwe wandeto i. Na wemi wakwa che wethiawa mwaka wonde pa yu mwaka ruta imanu tukwata kibo throughout mwaka wonde. Poimia bakwa chini museo na kulingana na ndo nisia itima miagelane na imaba no wemi na faida. Itambia kwa itambia neto vikie kisioni cha kwa chaiku ya Kibwezi kauntini ya Makueni na toa komana na aimi alama yao veteka viyu kwele kumina iswani isu yakana ukamba kuyuma kendu kiseo. Dhani mathangu mao magizoma mo bantu banumbiro bandi ule lakini nye naza kwa ino no ni at least so employment ni maguma kuzia wa mpaka kwa namba kuzoma ni through this irrigation system. Nikana umanyembeange itambia ila aimi amosete. Kumana nake Kennedy Mulinge wa thantatu wa matuku nyanya na wa chumu wa matuku kenda muyu wa katano aikweta livoti mwanya ya vecha ukwachai va Mutongo TV watanio ya mukamba. Nina udhocha ingi aingi makula sia isitwa ya musi wa masaku ya umieva weniwisi isitwa yu ya umaniwe na ngumbao ya ukamba yeta wa masaku. Mwandiki witu wa mauvo kuma kauntini ya Masaku Daniel Mongela ni utumbanisi livoti mwana yulu wa umo wa Masaku na nindini wa kilungu cha keli changewa ino. Ni visa ula ututhocha kima kimwe muvuti kisioni cha Ikulu. Ni kima kila kikwite ngiwa sia ngumbao ya ukamba Masaku wala vaithembo na ivia ila yikwitwa ivia ya Masaku kana iluvya. Nikala ku Ikulu na ve ivia jilandu moka isa ya Masaku jilandu moka kwiloila ilata ila watie nundu akinani watia ilata ve ivia jimwe yulu jikabila kaikala woka ikalila na ndu moka muno kusisia ona atalini mauma kwa saa makoka usisia maskulu maingi ni moka makoka usome abo na andu ni moka abo tabandu ba stare maka iyo ku maka stare oku makeso kwinuka yulu wa ivia ye otondo atoi ala mathiulukite ivia ye mekwelesia ve unyai wa Masaku
na kivila kila wekalila ivindani ila wethia wandaunya wathani wake. Kwa ni bakubi ne bia ye lubia ila yesikie ya mwathani Masako woka akalise bia ni ya na penge wambingi muno ya Masako ala masoma masange wa ya Masako ya mwathani Masako mamwisi Masako ai mwathani na alisa bia ni yu na alise bia ni yu ni wathana na mina kwa thana ya ye kabila ke bia kala wekalila na mauma ke ala wakinya footsteps yake yani malata akinya makatiwa. Twinena na mwendwethe wa Paul Ngei Jeremia Kioko Ngei ni weleisie kana Masako aingumbao ya ukamba na maundu make mevinya kueleka vate masomo make kamba. Ngona kiu niki thiomo kivinya na waile usoma ukamanya nundu ukanya maua matuku alanga yukwite kwe thayo ona uma wiani yue kisindu kumone kuyai tinya ni nyai na alama temayuka ku mabia timailio ngiko meke ko mokie mame twika ni meololo amoka wayuke tekio katema kitiki katemwai ukatia wate moga bomwe ni dio kala miake le ndugo ukethio okio giteme ingi no kimaniki vala veithembo ya iluvia ila yathairia wa ona kuvikia umuthi ithembo yi ni yenengetwe ndaya ni atui ala methulukite ivia yi olvala Jeremia ukuelesya kana ithembo yi ona kuvikia umuthi ni yitumika taisie tienda kwikala tate andu tienda ikalela ilangite cia soko ukakimani yambo kwi na isemba na yethegania nyeki eimande gabu na yathe kwa boicoka ni ithembo thi ni bo aboje ya ngai akamweua na juma atia ana musiaisia waesa kwikulia isitwa Masako yaumieva na yatwikanie ata isitwa yu yitumike kwitwa tauni ino ya Masako. Nena ubo wa Masako kwitwe Masako musungu kaku paumbe watanoka isitwa yu ya tauni yitwa Masako yaiko inde we musungu ila wokie na wikabaya town wabaya kwa ndisiwe nibo indi wakulilie ala maibau aume ko mutongoi wako no mewa ni Masako atumia maitu mamweta wa Masako na juju kati wakwe wa Masako musungu eta Machakos na tauni ya Masako beba ni wode tuwe Masako na wethi ya isitwa ya andwala meute ni Machakos. Itinakwa ni kima cha iluvia kila kiutukana kina mavia maingi mena nyae sia Masako ula ni umwe kati wa ngumbao sia ukamba na ula kiutukana kana amina ulisa eviane yake ila yitwa vya Masako nda akua akitie kwambata ikulyo ni Masako we wakwie kana akitie kwambata. Mutongoi TV kaundini ya Masako sitwa kwa ni Daniela Mwongela.